Amahoro amahoro kuri mwese nshuti za Waka Waka podcast, ndabaramukije cyane nizera ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose. Ubwo rero twasozaga umwaka w'ibihumbi 2023 twinjira muri 2024. Murabizi ko muri kapitale zo hirya no hino ku isi habayeho iraswa ry'ama fireworks, abantu bishimira gusoza umwaka ndetse no gutangira undi. Niko rero muri Ukraine naho hagwaga imvura y'amabombe y'Abarusiya ndetse n'amadrone, byaje bisubiza ibitero Ukraine nayo yari yagabye kuri Belgorod n'inkengero zayo, akaba ari n'ibitero byahitanye Abarusiya benshi. Ibyo rero tugiye kubiganiraho hano, turebere hamwe intego Zelensky yari afite akora ibitero muri Belgorod, turebe n'igisubizo Abarusiya bamuhaye, turebe n'intego y'Abarusiya mu kurasa izi bombe zingana gutya n'izi drone zingana gutya. Ibi byose tugiye kubirebera hamwe, ariko tunarebera hamwe n'imirongo y'urugamba uko imeze, kubera ko Zelensky nubwo ari gutakaza ku mirongo y'urugamba, arashaka kwereka isi ko hari ibyo agishoboye. Ibyo reka tubiganireho muri iyi podcast, aho tuba turi kumwe na KDB. Yes, rero nkuko nari mbibabwiye, muri kapitale nyinshi hirya no hino ku isi barasaga fireworks bishimira gusoza umwaka no gutangira undi. Nkaba nizeye neza ko namwe aho muri hose umwaka murimo kuwutangira neza cyane. Rero nkuko mwabibonye, ibitero by'abanya Ukraine kuri Belgorod n'inkengero zayo byahitanye Abarusiya 14 ndetse bikomeretsa benshi cyane. Nyuma yuko ibi bitero bigabwe, Vladimir Putin yatangaje ko hagomba kubaho igisubizo, ko ibyo Ukraine yakoze Abarusiya bagomba gusubiza. Ibyo rero abantu bakomeje gutegereza igisubizo cy'Abarusiya kirabikihe. Ariko mbere yo kujya ku gisubizo cy'Abarusiya, twibaze kuri Zelensky urimo gutakaza intambara, aho abenshi bamusaba kwinjira mu biganiro, abenshi babona ko intambara arimo atazayitsinda, ndetse nawe ubwe akaba byemera ko kwigarurira ibice Abarusiya bafashe bidashoboka. N'umugaba mukuru w'ingabo z'abanya Ukraine Zaruzhin, nkuko mubyibuka, yavuze ko bari muri impasse, ko bidashoboka, ko kereka habayeho nk'imbaraga za Mesiya cyangwa se ziri mesiyanike nizo zatuma Uburusiya butsindwa. Ibyo rero ukibaza uti kubera iki Zelensky adatangira kwinjira mu biganiro? Zelensky rero mu ijambo ryiwe we yavuze yuko Abarusiya batiteguye kuganira, ko buri gihe bazahora barasa kuri Ukraine. Avuga ko igihe cyose Uburusiya buzaba bushobora kurasa muri Ukraine buzaharasa, ko nabo batazigera batekana, ko nabo badashobora kujya hariya ngo bafunge amaboko bategereza Abarusiya babakubite, ko nabo icyo bashoboye gukora bagomba kugikora. Akaba ariyo mpamvu bagabye ibi bitero ku Burusiya, basa n'abasubiza ibitero byari byabanje. Murabizi ibitero by'Abarusiya muri Ukraine ku bikorwa remezo, ku bigo bya gisirikare bihoraho, ni ibintu bihoraho, ntabwo bijya bihagarara. Rero Zelensky akaba yaragabye ibitero ngaha muri Belgorod no mu nkengero zaho, bihitana Abarusiya 14. Murumva ibitero byahitanye abantu 14, biba byakomerekeje benshi cyane. Abantu bakaba barakomeje no gutegereza igisubizo cy'Uburusiya. Igisubizo cy'Uburusiya rero cyaje mu ijoro ry'ejo, aho haguye imvura y'amabombe n'amadrone. Harashwe misiri 113, haraswa amadrone hafi 60. Ibyo byose abanya Ukraine bakaba batangaza ko misile 80 zabashije gusenywa zikiri mu kirere, drone nazo inyinshi zigasenywa ziri mu kirere. Ndetse abanya Ukraine bakajya kure bavuga ko no mu ijambo rya Zelensky nari mbabwiye yatangaje, nyuma yuko ibitero by'Abarusiya bibaye, yashimiye cyane system y'Abanyamerika bita Patriot. Arongera aratubeshya, avuga ko muri izi misile bahagaritse harimo za Patriot, harimo Kinjal zahagaritswe na Patriot. Ibyo ngibyo ni ibintu byo kubeshya, ku buryo iyo biba ari byo abanya Ukraine baba barimo gutanga amakuru menshi cyane ajyanye n'izo Kinjal zasenywe, kuko nkuko mubizi kugeza uyu munsi nta muntu ufite ubushobozi bwo gusenya Kinjal. Kinjal rero ziba zaje gute muri aya mabombe?
nibyo tugiye kuganiraho, tunaganire n'uburyo ibi bintu byo kuvuga ko basenye Kinjal ari ibintu byo kubeshya. Nyuma y'uko abarusiya murabizi mu gihe cyashize ubwo habaga ibitero muri Crimea, twavuze ko hahanuwe n'indege 3 z'abarusiya, indege z'intambara, bivuga ko abanya-Ukraine bari bamaze kongera kubona izindi misile cyangwa se izindi misile zikoreshwa n'izi systeme z'ubwirinzi bwo mu kirere. Ibyo rero abarusiya barabibonye, akaba ari nayo mpamvu bagabye bombe zingana gutya na drone zingana gutya. Ni kubera iki rero? Ikintu kiriho nimujya no kureba no kuri aba propagandiste b'ibinyamakuru mpuzamahanga basanzwe bavugira Ukraine, bose barabibona muri iyo nzira, kubera ko abarusiya barekura bombe nyinshi, reka mvuge misile nyinshi, izo mu gihe cy'abasovieti n'iz'ubu ngubu, bakavangamo n'izi Shahed nazo zimaze kuvugururwa cyane, bakavangamo n'izi drone bizabo bita Lancet zaje muri iyi ntambara yo muri Ukraine, kugira ngo babashe kudetektinga ahantu hari ziriya systeme z'ubwirinzi bw'abanya-Ukraine. Ni ukuvuga ngo niba urashe misile nyinshi zo mu gihe cya kera, izo izitajyanye n'igihe tugezemo, zitari hypersonique, noneho abanya-Ukraine bakaactiva systeme zabo z'ubwirinzi zigatangira guhangana n'izi misile ari nazo bavuga baba bahanuye, noneho Kinjal ikaza izi neza aho iriya systeme iteretse. Ari nayo mpamvu ndi kubabwira ko habayeho isenywa ryinshi cyane rya systeme z'abanya-Ukraine mu mujyi wa Kharkiv ndetse n'ahangaha muri Kiev, kuko nimureba ibitero byakozwe ahanini byibanze cyane kuri Kharkiv, byibanda cyane no kuri Kiev, kubera ko aha niho hubatse ikoranabuhanga ry'abanya-Ukraine ryinshi ry'ubwirinzi bwo mu kirere. Iyo rero akaba ari systeme abarusiya basanzwe bakoresha, ni systeme basanzwe bakoresha. Ahubwo ikintu turi buze kureba no gukurikirana ni ukurebera hamwe ibitero by'abarusiya byageze ahangaha muri Ukraine. Bishobora kuba byahitanye abantu benshi cyane, kuko haravugwa hoteli yarashwe irimo aba expert b'Abadage bari baje gufasha abanya-Ukraine. Bavuga ko muri iyo hoteli hari harimo abagenerali b'abanya-Ukraine. Ayo ni amakuru ari bugende aza gahoro gahoro, ubu ntiwabasha kubikonfirma, ariko ni ibintu biri kuvugwa kuri za Telegram hirya no hino. So rero ukaba wakwibaza ukavuga uti, iyi Ukraine abantu benshi babonaga ko iri gutsindwa, iyi Ukraine abantu benshi babonaga ko igomba kwinjira mu gihe cy'ibiganiro, umuntu umwe wenyine witwa Zelensky niwe ubona ko bigishoboka ko Ukraine yakomeza ikarwana. Muri uko kugaba ibitero mu Burusiya na hehe, ni ugushaka kwereka abanyaburayi ko hari ikintu agishoboye gukora, cyangwa se agashaka ko Putin akora ikintu gikaze, noneho abanyaburayi bakaza baje gutabara Zelensky. Ibyo byose ni ibintu Zelensky ari gukora nyuma yuko abonye ko ibihugu byinshi bitangiye kugenda biva muri ntuza, kugenda biva muri iyi ntambara, biri kugenda bihagarika inkunga bigenera abanya-Ukraine. Ejo bundi Olaf Scholz yaravuze ati, Ukraine ntabwo ari umwariye wacu. Ukraine ntabwo ari umwariye wacu. Niba mwumva icyo bita alliance, cyangwa se muri alliance y'ibihugu mu bintu by'intambara, we yaravuze ati nubwo tuyifasha ariko ntabwo ari umwariye wacu. Ibyo rero bigaragaza ko imvugo zitangiye kugenda zihinduka. Za mvugo zavuga ngo turi kumwe n'abanya-Ukraine kugera ku munota wa nyuma ziri guhinduka. Zelensky rero kuba atabibona, no mu magambo ye yakoresheje atabaza, yavuze ati, inyamaswa Putin iraza kutumira twese. Inyamaswa Putin iraza kutumira twese. Aravuga ati, Putin nta biganiro akeneye, nafata Ukraine arahita agabana ibitero ahandi. Ati ni inyamaswa iba ihumurirwa n'amaraso, aho bacitse intege ibihabona.
niyo magambo Zelensky yakoresheje. Ibyo rero bikaba ari ibintu ubonamo kwiheba muri Zelensky, ubona ko arimo gukora ikintu kimeze nk'ikarita ya nyuma, ikarita ya nyuma. Ikarita ya nyuma ariyo yihe, ariyo yingiye yo gutera abanyaburayi ubwoba, arimo kubabwira ati ibinyamaswa Putin ntimugire ngo izagarukira hano muri Ukraine, izakomereza n'ahandi, kugira ngo abanyaburayi koko intambara bayigire iyabo. Ariko igihe cyo kumva aya magambo n'igihe cy'uburyohe bw'aya magambo ya Zelensky, nababwira ko cyarenze. Abanyaburayi ibintu barabibona mu isura yabyo, ibintu barabibona uko bisa, kubera ko nituza kuzengurukamo inyuma muraza gusanga abantu bakubiswe umutego mubi cyane muri iyi ntambara bari no kuyibabariramo n'abanyaburayi. Abanyaburayi nibo bari kubabarira muri uyu mutego, kubera ko peteroli bari kuyigura ibahenze. Ubu noneho pipe ziva za Finland zihuza Finland n'ibindi bihugu nazo zatangiye kugira ibibazo, zatangiye guterwa, bari gushinja Abashinwa. Ni ukuvuga ngo abanya-Ukraine baragambaniwe, ariko cyane n'abanyaburayi nabo baragambaniwe, ko ibintu byose babonaga kuri make byarahindutse, byarahenze. Mu kanya tugiye kujya kuri iyi ntambara iri mu nyanja y'umutuku, turebe ibiri kuhabera n'uburyo Abarusiya bari kuhaca bidegembya. Amato y'Abarusiya ari kuhaca yidegembya nta kibazo rwose, mu gihe andi mato yose arimo kuraswaho. Turaje tubirebe tubiganireho mu kiganiro turi buze kuganira hariya. Ariko icyo navuga nuko Zelensky yagombye kuba uyu munsi arimo gushakisha icyo wakwita amagaranti, garanti z'ibi bihugu abona ko bitangiye kumutererana. Aho kugira ngo akomeze kubaka intwaro, yagombye kuvuga ati noneho nitujye mu biganiro baduhe garanti ko batazarenga aho bari, kuko bihagarariye aho biri uyu munsi. Abanya-Ukraine bagumana Kharkiv, bagumana umujyi wa Kherson, nubwo Kherson ifitwe n'Abarusiya, ariko umujyi wa Kherson uri mu gice gifitwe n'abanya-Ukraine, bakagumana na Odessa. Mu gihe rero Zelensky arimo kuvuga ati dore bakomeje advancinga muri Avdiivka, muri Kupiansk, barashaka kwigarurira ibindi bice, ntabwo dushobora kuguma dufunze amaboko. Kunyura mu nzira itari yo, kuko mu nzira yo kurwana byaranze. Mu nzira yo kurwana navuga ko byaranze. Ibi ngibi rero ngiye nkomeza kubivuga nk'ibintu byo kwiheba no gutanga abanyagihugu, kubera ko aha muri Ukraine nk'uko mubizi hagiye gutangira gukorwa indi mobilisation, bahinduye imyaka y'abinjira mu gisirikare. Ibi byose ni ibintu bizatuma iyi ntambara itinda kandi igahitana abantu benshi cyane. Ibyo rero tuzakomeza kugenda tubikurikirana, tubirebera hamwe, tureba uko bimeze ku rugamba, kubera ko uyu munsi ku rugamba uko bimeze nuko abanya-Ukraine nibo barimo gutakaza. Ugiye ukareba muri Robotine, ukareba muri Avdiivka, ukareba muri Kupiansk, aho hose muri iyo mirongo yose abanya-Ukraine bari gutakaza, kandi gutakaza ntibiratangira, kubera ko nibatangira gutakaza bizihuta cyane. Iyi rero ni Waka Waka podcast. Nizere ko mukomeza kuryoherwa n'umwaka wa 2024.